ashite hano na saba simuziza ku bundi buramuzi na Inyishu TV hamisi sura yagiye umatimeza bwa mu Burundi bagasore yari ihuriro twino natabe kuraba na notification ndatabura nakuza nashimira aro bakora muhimbare afabira kwenda hano aro batu bakimu Bon. Jewe nakatanga kugira abantu ariko nizere yuko sho kudakunda ko kugira ko mwana ariko nakomaseke gatonyesa. Sammy. Yagiriye neza bien kabisa profession. Ndio uko kujoke. Ndio kuba mvuzi na mrakutana. Bon kwa kwanza unamusi ya anniversaire ya Sammy ya Rukundo TV na jewe ukanje ni anniversaire wangu. Unamusi jeri kona kuze urumva Rukundo TV leo ya kuze ikindi nacho Rukundo TV nimefanyia na wakala kiburi hapo kwa gerageje kufasha kuri byinshi bitandukanye na Rukundo TV hamwe na Mr. Sammy wa Rukundo TV hamwe na Inyishu Media na Yagiriye TV nabonye manager wa CEO wa hano Amis rero iyo TV novuga yuko zagerageje gufasha ibintu byinshi bitandukanye gusa jewe rero cyatuma namuhamagara Sammy kwa rifata kumuramutsa umufelicita kandi kubera ko aragwana cyane arakora ibintu byinshi musaba mubizi singomwa n'ibyo kubidogagura ariko kandi umunsi tuvugira anniversaire umuntu wanje nawe yambaye mu bitaro sivyo sivyo gasana ibyo nacho rwanda ko mujyana kuzomara yazo ahubwo nyene nakubona musabega tuzoza kupa muri wakarati ibyo ni igikunzi nibigikunza ko twese tuzoza kupa muri Rukundo TV cyane wari hano Kanyana sawa kwa murakoze cyane reka nikuze kwanza bwiza kamera so reka ngiri jambo mvuga akesidani reka nababwiye kino gihe mutari muzi uyiriwe mjournaliste wa mbere wa Kara TV niyo televiziyo wa Kara TV niyo televiziyo ya mbere yatangiye kuguha ikiganiro Rukundo TV ibaye no kuvuga ngo niyo media ya mbere yaturondera kugateka tubaye ikiganiro bafata link bayishira kuri community kugira ngo abantu badukurikirane murumva yuko baradufashije cyane dufashe kubakorera amashi dufashe kubakorera amashi cyane niyo media ya mbere izindi twazi y'amagara batukura showbiz mugabo aba akesi arakira wamukobwa ari muri activité nice baraza dukoresha ikiganiro vraiment merci beaucoup turagushimiye cyane amata ya mbere twatabiye kunywa nayo batuguriye merci beaucoup umuvye bari nakubona ari mu kibati muri euro tubireke bamwe kuba ku mutayimo witwa Jojo Jojo agasore yose gutabura byese turabona ikatwa yanditse abanyaha na ikaze no muzi kurasa kuri ya Rukundo TV Jojo urahawe ikaze Jojo rekana uyu rekana wewe naye na CEO wa Ihuriro bakomera amashi ukunamwe mugezeko umadawe kubaje niyo mugitangura ariko imbere ni heza ngo mubandanye mukora musonge mbere ibyiza biri imbere
Urakoze cyane. Jojo, nimundeke wewe. Abantu twari muri kamera ni atari. Kuvuga ni atari kuze kuvuga. Turashimye kwanza kusura duhaye. Dushimira na Mr. Sammy. Kubera kutubira. Tunashimira nabo mwese muri hano. Bakere gutegura nabo badukurikiye. Kubera rero dukora tudasaba dukurikirana tuba twitwa abo turi. Hama irindi jambo ryo kubwira Sammy Rukundo TV yatanguye twese twibona kubera rero bimaze imyaka ibiri ari uburyo bari mateleviziyo yose hariya amaze imyaka ingahe gatwirindire tuvuge byinshi natwe tubaye twarakurikiye gusa kimwe kubabwira ngo Rukundo TV Rukundo News kazi ngari kudere tufike sana mbere ni pazuri. Asante. Yesu ashimwe. Isabukuru nziza Rukundo TV. Asante. Kanya nabijya karose sinavuga na hafi isabukuru nziza. Umunsi mwiza rero kuri mwese mwaje kubashigikira murakoze. hanyuma akatuna kandi yo gushimira itimu yose ya Rukundo TV uvumere bito kugira ngo dukore ibintu byiza kandi subiza abafazi bacu. Hanyuma ndagomba gushimira amwebwe mudukurikirana cyane amenyesha amakuru badushyigikira. Ndabona barahari benshi ariko ntabwo ndakura mugabo ndabashimira cyane kuko mugongo. Shimire namwebwe mukugaba bari babazi bacu dufata amarinki tubamwikira mutasanzwe kubwira abandi kubashikira nukuri n'imihamashime cyane abantu beza. Hanyuma naragiye majambo ndagumashimire n'ibiti Burundi abaturongoye mu Burundi bemera ko dukorera hano acha kutanza nukuri ndagacho kandi kumfasha kumera amashi abahoro. Hanyuma ndagomba sabe tumira Rukundo TV yose aho bari bakoranire hano aje ngomba kuvugana nabo. Timu yose ya Rukundo TV tugene abatari kuba muri security Rukundo TV bavuze timu yose ya Rukundo TV muzindaki bashambu imbere yayo ari ikabariga bya kuzaba suri kabariga bazo basikora ni bakubali Yaruse abaki
ya Rukundo TV. Akera sigarani ya Rukundo, abandi bakora ya Rukundo TV. Imbere y'aho nicyo mvuga kuri Rukundo TV hariho abantu usanga y'umugabo n'amareresi bashyize hano nka Sammy nziza ku bundi buramunsi nka Inyishu Media nka Miss Yagiriye mu makimwe n'azavuye mu Burundi n'agasore yari ihuriro ryo n'azavuye kuraba notification n'azavuye kuraba bakuza nashimira abo bakora muhimbare famila hano abo bantu bakimu hariho na amedi ndabakurikirana cyane nabakoze cyane kwakira hano hantu hariho n'umumama twakorana cyane ariwe yari madame secrétaire wa Rukundo TV wakoze kuza kandi isi kubona hano hantu mubaze kumera amashyi cyane hanyuma hariho n'umutamba ngashimiye ngaya yabana gushyikira kuko ntibyoroshye hano bose batabitanga igihe cyose nafise babiri yangukira mufashe tumwongera amajwi y'amutamba y'amabikira hanyuma ku ruhande rwanje nk'userukira Rukundo TV ndagomba nshimire mvuye ku mutima imitima yanjye yose uko ingana ni ukuri mubaravye ni benshi cyane mu matimu menshi afise abanywanyi benshi hano Rukundo TV ifise abantu benshi b'abakozi bakora muri Rukundo TV kuba dukorana kumvikana kandi dushyira hamwe imyaka ibiri yose igeze ntabwo ari kuba cyoroshye habaye kumvikana habamo kubahana habamo no gushyira hamwe mufashe kubera amashyi hanyuma icyo basezerana ni uko jewe ntazokwigana n'abava inyuma bene batambuye inyuma twoshirizaho tugatera imbere kurusha hanyuma avuze byinshi nagateruye akabasha n'abahereza ati ni bose hamwe bivanye n'umwana ufise n'amagara n'umuntu ashikanye mugabo akabasha n'abahereza nakavuye kuva nk'umuvyeyi wabo kandi icyo nabasaba bakakire ndabashimiye cyane muri abantu beza twakoranyiriza bose icyo muronka cyose cyakiriwe kuko niko tungana ndakabaye kuvuye ku mutima ndagira inama namwe ndabahereza icyo muronka cyose cyakiriwe neza nakabasha kabikararembeye nagomba nahure cyanibuka yuko mpavana n'igendende nibahambe bagirane mukuri kwa Yesu wa muduga gashaka kuko niba yakuna amahera y'iwabo niba yakuna amahera y'iwabo mbaremereye wa muduga urimo mukubera amashimwe ati tutamuhemukiye nawe nazo guhemukira natwe twe turagusezeranye yuko turamaze
turamaze guca muri byinshi, hari abantu bamaze gutuza mu matwi. Nimuze tuzobaha $300 ku kwezi. Iuza Sammy unakora mgao na mdugao na Sammy nini? Wapi? Twebwe turamusezeranya mzee. Ukibaho, ukiri muri yo business, akagafye kagaya aka kwandika aka kakichoka mataka. Zokwandika kugeza. Twese turafu. Twebwe bashiwe kuno munsi twarize twasize hamwe kugira ngo tubatimane reka ngire ko n'abakaze kugira ngo nyuma y'ibi bibazo nanjye batabaza kuvuga sinzi ariko kurane twanjye ndagomba yabaheze karibu cyane ibyo gufungura ndiba tahigo ibikwira twese protokole inataka kubereka uko uzakugenda wicare uryoherwa natwe kandi twashimisha imihanga tukaduka keke hamwe kuzamukoza hanyuma mufashe kumera amasipari twamubonera y'iki yazo turabashimiye cyane. So kuvuga ngo inyuma y'injya mu Burundi ukuntu tumenyereye umuntu agize anniversaire araronka barategura keke, kuvuga ngo inyuma yo kurya ariyo keke ifite etaje 15 ifite etaje 15 aho tuza kuririmba, kandi turaza gutanga ubushimwe ku bafana, aro abafana bama bandika abakomantere, kandi turaza gutanga n'ubushimwe umukobwa yigejeje neza muri Rukundo TV. Umukobwa yigejeje muri Rukundo Mutugabarire sana kuvuga ngo turaza gutanga agashimwe ku mukobwa yigejeje neza n'umuhungu yigejeje neza muri Rukundo TV n'abafana babiri. Turashimye cyane Fani Davine sezo bita umuvakazi ego yaje ari kumwe na umuntu amufasha amasanamu. Turashimye na Joaquim yamaze kuhashika, alibambye ngo yitwa Ribe Fani maze gushika muri kino kibanza, umufasha nawe kamashi burya muri nosi cyangwa no mu mupira w'amaguru mu gihe ata Messi na Cristiano umupira ntushobora. Turashimye cyane filmu Umufakazi na filme abantu benshi barabazi urakoze cyane Fani kuyitega guteye, murakoze cyane ama kuza tuka reka dushike ibintu karibu